Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios mandanata mañasun. Jesús ka Galilea llaqtapika tukuy pueblo kunapimi Israel kuna tandanakuna wasikunapi yachachishpa purirka. Dios mandakun alli willayta willashpandi shinallati ima unguiwan ima nanaywan kajkunatapish tukuykunata alli yachishpami purirka. San Mateo 4:23. Y a Dios mandanaka tukuy parte pimikan. Salmo 103:19 pinin mandak Dioska pay mandashpa tianataka hawapachapimi churashka. Payka tukuytami mandakun. Ñukanchikpaqlla shukshina ruranami pay mandanata randishpa nitukunchik. Kishpichik Jesucristo ñukanchik huchakunamanta wañushkata pagashkata chaskishpa. Alli willayta ñukanchik chaskinchikmi chinallatak ukumanta kanllamun musukyachichun suktikyachichunmi sakinchik. Huchayllak Espíritu Santo mi ñukanchikpi trabajakun kay allpapi hawapachapi imashina alli kashkata ñukanchikpi llullichinkapak rikuchinkapak. Imashinami Jesuspaq yachakuqkunaka ungushkakunata alli yachinata munarkakuna alli willi evangeliota parlarkakuna ñukanchikpish chayllatatim ruytukunchik kay punllakunapi y a Diospaq arinishkakunata apamushpa hawapachamanta kay allpaman nitukunchik. Kawsaytukunchikmi y a Dios mandashkashina achikyachishpa kay mundo kay pachapi rikuchishpa kishpichik Jesucristo hatun mandaq kashkata tukuy kay mundo tukuy kay pacha imalla rushkakunapi ñukanchikpipish ichashnami shuk shuyana yuyita wiñaypaq apamuytukunchik rakitukunchik shuktikunaman. Chaypaq kay a Diosmi ñukanchikta ayudan ima rikushkakunawan kushikushpa kawsanapaq randika kutin imashina kanata rikushpa kallarita kawsashpa. Hipapunlla kay aminchamanta rimashpaka Apu Jesucristo ari nishkakunatami yuyaypi charinakanchik. Mañanami kanchik pay ñukanchikta alli pushachun paypaq mandanapi. Mandak Diosta mañashun pay mandanata ñukanchik llaqtaman ayllu llaqtaman tukuy kay mundoman apamuchun. Chaypaq ka ñukanchikmi ñuka kaypi kanika ñukata kachawayari ninakanchik. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.